قربان آباد چه دیار بکری دی سایرو تیل ملمه كان آخر شيء من خصائي ليلة دمعت بحكي دردي وفيني كادتين يا واجي من وعد وماما من يا ما عطل الرئيس لينا بيربو بكلام ويامو أزنا وربو بجنا خاضا هباوات لسر شوپا دیروکê dema em dikevin rêwîtiya ber bi raboriya çandê gelek çîrokên balkêşter dikevin li pêşberî me. Her çîrok me dibe erdnîgariyeke cuda, her çîrok me dike mêvanê ciwatên şevên tarî û her çîrok dibe sedem ku em kesayetên xwedî dengên bêhem panas bikin. Belê şopdarên dengê nemir. Vê carê em ê navekî ku bi qasî dengê xwedî çîrokeke balkêşe jî bi we bidin nasin. Ew kes jî yek ji dengên nemir ê Cizîra Botan, Saîd Axayê Cizîrî ye.
جبو هر بوتانی ناوی سعید آغای جزیری خودی جیهکی تایبته. لوره او بکلام و دنگ بیجیا خو ببو زمان درد و کلین بوتانی. ببو و بیجی برخودانا ولات. هر وها بجیان و چیروک و خوشی جد دنگ بیجی نفش نوره ببو پیشنگی کی ریزدار. سعید آغای جزیری ده سال 1905 ده لجزیره بوتانی جدایک دبه. هید تمن زاروک ده بموزیک را علاقه در دبه. سدما ویجی او بکو باوی وی دنگ بیجه کی هریمی بو. به باوی خوره بشتاری جواتین دنگ بیجان دبو کلام گهدار دکر و جارنا جی او کلامین کو گهدار دکر به دنگ خودانی زمان. لبلی لجیه کو باوی ویجی لور بو تو دمان کلام ندگود. لوره فیدی دکر و وک نشانه ریزگرتنه لجم باوی خود تو دمان کلام نگود. لجواتان دنگ خود نددا بهیستن. لبلی جبر خودی قرکه که به حیث و دنگه کی بالکش بو. ده اکنا کرن کو کلامم بستره. او جی لگل تمن خوی پچوک داخوازان اریده که و بوی رنگی وک دنگ بیجه کی تمن پچوک هیدی دنگ خوی رادگیهنه گوه دروانن. ددمک کنده جی دبه یکش ناوین جنگر اجواتین دنگ بیجان. دەستپێکە ساڵên 1970 ji bo dîroka Kurd salên gelek giring bû. Duwan salan de gelê Kurd li dijî dagirkeriya dewleta Osmaniye ku demên xweyên dawî dijiya nav berxwedanê de bû. Ev berxwedan bi xwe re li hin deveran serhildanên giring afirandibû. Serhildanên Kurdan ên ku pêk dihatin kelecaneke mezin dilê Kurdan de pêk dianî. Heman kelecan di mêjî û dilê Saîd Axa de jî çêdibe. هستن نتوی و یم برخودانه جدل سعید آغا دبن کلام و خوددن در. سعید آغا به کلام کد بیجه سرهلدان کردان سلاف دکه و پسنا شروان کردان دده. او ملک کردان تم خیر و بره آنگ مادانه تمجیب و زرایم او ملک ما يلقى الكرام
ev helwesta wî ya netewî wî dike hedef. Piştî ku komara Tirk tê damezrandin, di sala 1923 de li Parlamentoya Enqerê di derbarê 105 Kurdan de biryara îdamê tê dayîn. Di vê lîsteya îdamê de navê Saîd Axa jî cih digire. Hêjayê gotinê ye ku dema di derbarê wî de biryara îdamê tê dayîn, Saîd Axa hê 18 salî bû. Piştî ku di derbarê wî de biryara îdamê tê dayîn, ji bo radestî dijmin nebe, Saîd Axa her çi qas nexwaze jî biryara terikandina cih û warê xwe dide û berê xwe dide Başûrê Kurdistanê. Koça wî ya Başûr di warê hunerê de ji bo Saîd Axa dibe serdema pêvajoyeke nû. Lêgerîna wî ya hunerê berî wî dide Radyoya Bexdayê. Li Radyoya Bexdayê di beşa kurmancî de dest bi bernameyên muzîkê dike. Bi saya radyoyê firsin dibîne ku navên wekî Meryem Xan û Elmas Xan nas bike. Ev naskirin ji bo Saîd Axa firsindeke giranbuha bû. Lewra kesayetên ku nas dikir di muzîka Kurdî de xwedî nav û deng bûn. Qirêkên wanên muzîkê, şêwazên kulemgotinê wan ji bo Saîd Axa wek dersên ji perwerdeya muzîkê bû. Di xebatên Radyoya Bexdayê de di demek kin de Saîd Axa bi temenê xwe yê ciwan, dengê xwe yê xweş û delal ji gelek kesan re dide guhdar kirin. Êdî bibû dengbêjekî navdar û bi kêfxweşî ji aliyê raya giştî re dihat pêşwazî kirin. Wekî Kulama Qasimê Meyro dibe mîmarê bi dehan berhemên nemir. لقصنا
Kulamên wî tenê aliyê gelê Kurd ve nedahatin guhdar kirin. Hêza dengê wî bandor li hunerên biyanî jî dike. Yek ji wan jî qada hunerê ya Tirk bû. Di wan salên ku Tirk ên ku qaşo digotin em hunermendin, gelek kulamên Kurdî didizîn û piştê wergera Tirkî wek berhemên xwe nîşan didan. Saîd Agayê Cizîrî jî bi bû hedefa van dizan. Kulama wî ya bi navê Milkê Kurdan ji aliyê Tirkan ve tê berovajî kirin û wek kulama Sîrûda Enqerê tê ziman. Legel zext û diziyên hunerî Saîd Axa meşa xwe didomîne. Piştî ku hin pirsgirêkên ku dijî ji başûr derbasî Rojavayê Kurdistanê dibe. Ev biryar bi xwe re hin pirsgirêkên din jî diafirîne. Yek ji wan jî pirsgirêkên aborî bû. Di heman demê de di wan salan de dewleta Fransî li herêmê serdest bû û gelek deverên herêmê dibin kontrola wan de bû. Saîd Axa jî ji bo debara xwe pêk bîne, neçar dimîne û dibin artêşa leşkeriya Fransî de cih digire. Ev biryar ji bo wî biryareke zehmet û ne ji dil bû lê neçar mabû. Lêbelê biryara ku dabû wê rê li ber mijareke xwe şîve kira. Ev yekşîn naskirina karapetê xaço bû. Di salên ku Saîd Axa dibe yek ji nûnerê artêşa leşkeriya Fransî, yek ji dengên nemir ên muzîka Kurdî, karapetê xaço jî wekî wî dibin baskê artêşa Fransî de peywirdar bû. Ev her du kesên xwedî dengên bêhempa li wir rastê hevtên û hevdû nas dikin. Piştî ku Saîd Axa û karapetê xaço hevdû nas dikin, ji kulamên hevdû Suud digirin. Xweşikbûna dengê Saîd Axa bandoreke mezin li karapet dike. Ev bandor ew qas mezin bû ku piştî salan karapet bi vê gotinê pesna dengê Saîd Axa dide. Di nav dengbêjin Kurdê ku min ew guhdarî kirine de xwedî dengê herî xweş Saîd Agayê Cizîrî ye. Bi rastî jî karapet vê gotina xwe bal kişandibû li ser taybetiya dengê Saîd Axa. Lewre ew xwedî qirêkek zîz û dengekî qedîfe bû. Dema hestê ji dilê wî diherikîn û wek peyv ji devên wî dihatin ziman. Mê jî ji ser koç dikir û carna xwe li deşt û zozanên, carna jî quntara çiyayan û carna jî di nav çîrokên evînan de didît. لا شاما دنگه خون گریر مالا ویدو دنگه شادیر مالا حیجی دا دنگه هدیا باشی بیجات فری حلی حیدو دنگه بشاتا شیخ خودی زاله نیسای فاطمه لسمیانی بیراس لارقه خودی زاله سنو ناله دکنی خاش ایچانه هدیا باشان و بشاتا شاناله دکنی در بکال دانار نیسای فاطمه سمیانی بیراس لارقه لا كشت البابا تبدل وجارة حيوان مدين وخوتين هادي هذا فوري بريل هولو ما كله كشنا لرشاد عوني
وانا جات خاطنا جنا لا حبل بلاد بزاري فرقوش ودوان خانو دير بريا لا 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 من لا 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 من لا 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 من هلا درانو ما دوی پیواجوی ده سعید آغا راستی کسایتی دنج ده. اف ناسکرین جی باندوره که مزن سعید آغا دکه. لبلی اف باندور نواره شوازه موزیکی ده. دواره هست نتوی ده. او کسی که سعید آغا ناستی که جی یک جی پیشنگین تفگرین سیاسی کرد علی بدرخان بو. پشتی که سعید آغا علی بدرخان ناستی که پاروکرین وان باندوره که گرینگ لسر سعید آغا دکه. هستی نوی نتوی بهتر خورد بن. اف یک باندور لناوروگا هنراوی جید که دنگ خواه جبو سرهلدان و لهنگین کردان بکارتینه دو کلامین خواه دا جهد دا لهنگین کردان بطایبتی جی لسر تفگر خویبونی یاکو ددما سرهلدان آگریه دا ببو خودی ناو دنگ کلامان تینه زمان او ملک کردان تمام کانینه او ملک کردان تمام کانینه هر مرگ کردان بستد مرینه ایرو ام کته ناکات گنینه هر مرگ کردان ام صد مرینه ایرو ام کته آخم ده خیینه نای 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 کلین جیانا وی به ایشه هاتبون نویساندن. اف یک وی هر تم خواه وی بدا خویا کرن. هفجینا وی جیانا خوش دست ده، سعید آغا جاردن دزوجه و جوی زواجه 7 زاروکین وی چید بن. لبل روژن رش خواه جاردن نشانی وی ددن. سعید آغا جاردن جبر ناوروکا کلامین خواه تیگرتن. 7 زاروکین وی جی دوی پیواجوی ده جبر برچیبون و نخوشی جیانا خوش دست ددن. اف یکشی برینا دل کورتر دکه او ایشکه کو قد ناقده لجیانا دنگ بیجه مده آواد که
سعید آغای جزیری لگل تەویڤان ئێش و زەحمەتیên ku dijî heya dawiya emrê xwe bi hestên welatparêzî ji bo muzîka Kurd di nav kedeke giranbuha de cih digire. Lêbelê çawa ku dawiya her rêyê heye ya wî jî hebû. Ew qirikawiya dengbêjî û xwedî dengekî bêhempa li nexweşiya pençe şêrê dikeve. Tu tedawî jê re nabin derman û di sala 1957 de li cizîrê jiyana xwe ji dest dide. Li ser wesiyeta xwe li cizîrê tê defin kirin. Belê dildarên dengên nemir, Seîd Ağayê Cizîrî bi qasî xweşibûna dengê xwe xwedî çîrokeke bi vî rengî bû. Ew di vê rêwîtiya hunerî de gelek berhemên taybet afirand û ji gelek hunermendan rebû mamoste. Berhemên ku afirand jî her yekê wan wekî demên xwe yên destpêkê îro jî hestên me bandor dike û ji gelek hunermendan re dibin çavkaniyên jêhneger. û em jî vî dengê nemir bi rêzdarî bibîrtînin.